ntabwo ari ubwa mbere bamubitse, murabizi ibi bintu bihora bigaruka. Ariko ikiza kinshimisha nuko baza bamwara, nta kindi kintu baza bakuramo, bazatahana gusa ikimwaro. Mwabigarasha mwe aho muherereye hose, mwaravumwe, muri bivume, muzahora mubura ubwenge kuzageza mugiye mu kuzimu. Aho wifata ugahaguruka uri umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima, ukandikaho umuntu ngo yapfuye akiriho, witwa ngo ufite ubwenge buzima, ijuru uzoribonera mu matangazo ntabyo uzobona. Utugara twahagurutse, ibitindi byose byahagaze. Ko muragira ngo Imana yamuduhaye kuragira ngo izomudukuraho gutya gusa? Ega ni namwisubiza, ariko izomwisubiza maze kugera hatugeza. Ariko si mwebwe muzomujana hejuru y'ubwo bugambo bwanyu budafite icyerekezo na kimwe. Imana yamuduhaye muri Afrika, Imana yamuduhaye muri biriya bihugu byacu by'ibiyaga bigari, mukareba iterambere ririmo. Muze musubirayo mbere yo kuvuga ngo uje kumuvuga. Muze musubirayo murebe ibyo abandi barimo, murebe urubyiruko. Muri mukureba urubyiruko rugenda ruva mu bihugu bitandukanye byahariya iwacu biza hariya i Kigali, urubyiruko rukagenda bagakora ibiterane, bagakora amakonferanse manini cyane. Muza mwumva message azabasigira. Naho mwebwe gusa kwicara gusa mwomongana kintu na kimwe kidafite n'icyerekezo na kimwe. Ese uwo muvumo muzamugira ngo ndimuzawusigira n'abana banyu? Rero ni generation zihazi genda zibagarukaza baso basize bakoze ibara. Uwo ni umuvumo wabaso wabasigayemo, uwo ni umuvumo wa bene wanyu. Niba uri kigarasha ukora ibibi, uzumenya ko ari umuvumo uzuva mu muryango wanyu wasize ukoza amabara. Titwifatikanyije nawe, wowe uri wo muri community yacu, uzumenya ko nimba uhawe ugenda ukaja mu mwijima nk'uwo, ni wanyu, ni karande ziwanyu, ntabwo ari karande za community yacu. Kandi uzumenya ko ni generation uzavaho abana bawe, uwo ni umuvumo uhawe ugenda ubasigira nimba nawe ubyara. Rero bavandimwe, muze mwumva ko ahangaha tugomba kurwanira buri mwe wese urengana, cyane cyane bano bakoresha izi media. Abari hariya muri Afrika murabizi abenshi baba bataranazikoresha, abazikurikirana abari bakeye. Niyo mpamvu umubare munini muza mubona dukoresha hano, dukoresha zino izi nani dufungura izi space, ni ukugira ngo duhangane n'ibi bigarasha byataye igihugu biri hanze, bitazaza bikomeza kwica imitima y'abantu. Twebwe tuvuge ngo nta kibazo, ngo iriya ngo ngakora Chantal yaravuze ngo iyo yahageze asanga ari amahoro, n'ubundi ni amahoro. Ariko aba banyabyaha, aba batindi, izikabutindi zaje hano nizo zigenda zimungwisha, zica abantu, imitima y'abantu. Wewe wari wumvaho, urumva nzambwira bacu batuvemo abanyamurenge, ukagira ngo none ni ibintu byinshi, n'abantu baki muri community yacu. Niko nariko mvuga hariya mukanya na nifite space, n'utuntu tungana gutya muri community yacu y'abanyamurenge. Population yacu nini itagira uko ingana n'umubare munini, ariko wazava mu tuntu tungana gutya. Ibi bigarasha mugende murebe abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda, murebe umubare urimo, murebe diaspora ihari. Muze muje mu biterane bya murebe aba diaspora babitabire bira biterane, murebe umubare wabo. Ibi bigarasha n'utuntu twandagaye ku misozi tudafite, ni ngo kuvuga ngo ni ibyaha. Umwana wandagaye wataye urugo, mayibobo ya indi yataye se na nyina, ikagenda igahitamo kugenda ihunahuna itoragura ibyo abandi basise. Wari wumvaho ugira complexe zo kugera mu gihugu cyanyu, abandi baha batera imbere bazamura amagorofa, nawe ufite ubwo bushobozi bwo kubikora, ukaja kwifatikanya n'abandi kuja kubaka igihugu. Ariko kubera gusa ya maraso ya baso na basogokuruza wanyu yabakurikiranye,
akaba ari cyo gituma munanirwa no kuja kwifatanya n'abandi, mukagira ngo hano niho muzakirira. Ntabwo muzica Kagame, ntimuzanamubona, nta naho muzanabona yapfuye. Muzarinda mupfa, nimwe bazashingura mbere yiwe, mwebwe mugenda muvuga ayo mafuti. Uyu mubyeyi ni Imana yamutanze, ntabwo ari mwebwe mwamushizeho. Kuba akamiye Afurika yose ntimubibone, mukareba amahoro yazanye muri kiriya gihugu ntimubibone, habe n'iyi Kongo muhaye mubona irimo biriya bibazo. Aya masezerano bahabagirana hano na Amerika nuko hashaka kwica abantu cyangwa no kugira ngo agarure amahoro, ariko gusa muracahumirije muri ibyo gusa mu bigambo bidafite umurongo. Habaza ngo ko bari ibigihugu ko baragira gute. Ese we ubwo bumenyi bwawe ko ari mu gihugu cawe gituma utabujanyeyo ngo uje gufata izo mara abandi bazabiba bakajana, wewe wazagiyeyo ko ari mu gihugu cawe nawe ukazikorera? Erega mwarahagaze, turaceceka mukaguma gusakuza ariko twarahagurutse ubu nyine. Kawe Samuel wasize ukoze amakosa mu gihugu ukirukanka ugahunga, na kiriya kindi cya Kabutindi kindi kiba mu nani muri Europe, wari umwesikoti we. Mwese sa amafuti yanyu mwakoze mugati igihugu mugahunga, mwamara kugera hano gusa mugatangira mukirukanka mukaza muvuga ubusa budafite n'icerekezo na kimwe. Erega ntawe ubitayeho, ntawe ubumva, nubwo muvuga ngo abanyarwanda ngo ibingibi tuvuga ngo baratwumva, ntawe ubumva. Ubu nyine abana bari mu kuvuka bari smart, bari mu gusa naho Imana yabazanye mu wundi munani. Naho mwebwe muzarindagira kubera ayo maraso mabi mufite mu biganza byanyu. Kandi nta munyabyaha wabonye amahoro, nta n'umunyabyaha uzi utanga message nziza. Umunyabyaha ahora arindagira, umunyabyaha ahora mu mwijima, umunyabyaha ahora agira ishari, umunyabyaha ahora mwirari, umunyabyaha ahora yica abantu. Ni ukuvuga ngo nta n'ikintu na kimwe umunyabyaha azapfagezeho, ahubwo azapfa n'urupfu rwiwe ruza kumugeraho, agapfa imbuga basigaye bazishingura no mu cubahiro, akikuba ijosi akihamba, ntawe umuhambye, akabura n'uja kumushingura cyangwa agapfurupfurubi. Rero nta Kagame wapfuye, Kagame ariho, Kagame azahoraho. Ni umubyeyi w'u Rwanda, ni umubyeyi wakamiye benshi, ni umubyeyi wagabiye benshi, ni umubyeyi wagaruye amaraso ya benshi bari bagiye gushira. Ni n'umubyeyi wa Afurika, wa kontinenti yacu twemera kandi tufiteho icyitegererezo kinini. Ikizazi tuzamukunda, tuzahora tumushigikira. Abamwanga muzicwa, n'urwo rwango rwanyu nirwo ruzobahitana. Ariko twebwe ndabizi ko kominote yacu nta wantumye kuza ngo nze kuvugira kominote, ariko ndabizi umutima wabo niwo mvukamo, twese turamukunda. Utu twakabutindi twose tuza twiremamwo tutugarasha tundi dufitemo mwumva turimo kwita ngo ni nano tuzarendo dutoye. Mugende mumenye ko tabwo turi kumwe namwe, tubafata nk'amahuri y'inani, nk'amahuri y'amagi yaboze, ni nk'amahuri y'amagi yaboze atakigira ikintu na kimwe, atovamo umushwi w'inkoko ngo ube muzima utanga inyama. Muri bicwira, muri bagito mwarumye, mwarandagaye, sinobona uburyo nobavugaho kubijanye n'ubwenge bwanyu ko bungana. Wari wabona aho umugabo ahaguruka iwabo ko barahakubita amabomba, ko baragira akaguma kamo kugashaka ikintu kizima ayavuga akakibura. None mugeze no ku rwego ko kudufatira umwami Imana yaduhaye muri kino gihe, Imana yadusigiye muri iki gihe. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Uriya ntimuzamubona, habe nubwo muzaja mu Illuminati mukaza mutanga ifaranga zitagira uko zingana.
muzarinda mupfa mutamubonye. N'Imana yamwimitse ni nayo izanamwimura, ariko mwebwe imbaraga zanyu ntazihari. Ambasi heza abandi umwanya. urakoze cyane rwose. Nkunda rwose abantu bavuga bashize amanga. Ndagukunda nawe. Munshimire umugabo bita abagabo nkunda b'abanyamurenge. Abanyamurenge dufite intwari, harimo ba Mike ndetse na Dr. Musinga. Iyo bari hariya baba bari kuvuga ukuri, umva badakebake badaca iruhande. Uku niko kuri. Bara ni abagabo, umva babwize ukuri. Mujye mukurikirana ibiganiro byabo. Nje ntago nkunda YouTube, ntago nkunda kujya kuri YouTube, ariko iyo numvise, iyo mbabonye nko kuri X yaba no barekinze na YouTube, bari abagabo ndabumva kuko baba bavuga ukuri. Urumva baba bavuga ukuri, ariko mwibaze vraiment abantu bahaguruke nibarangiza bifatire ku gahanga. Ndongera kwiyama abandi bakurikira. Ikigarasha bita Rugaba, ngira ngo nacyo tugisebye, nacyo kigomba guseba